tuko bandugu, lakini hizi mafamilia zenye ziko hapa hamukose babiana benye bako mpoli, hamukose babiana benye bako mu FR, bandugu zenu benye bako mu FRDC, batu benye baliendaka mu njia ya FRDC wala ya bazalendo walipotea njia. Bale batu baliendaka mu njia yenye iko ndani shetani, lakini batu benye baliendaka mu njia yenye iko ndani M23 balienda mu njia yenye iko ndani Mungu. Tunaomba babiana, tunaomba bandugu zetu benye bako mu bazalendo, tunaomba bandugu zetu benye bako mu FRDC batoke ndani, bakuje tuungane, tugomboe nchi yetu, tujenge nchi yenye haina ndani. Mu gukomeza urugendo ruhuriweho n'abaguverineri b'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, kuwa gatanu tariki ya 10 Nyakanga habaye inama rusange z'abaturage mu duce dutandukanye two mu karere ka Karehe, harimo Shange, Numbi ndetse na Minovu. Intego y'uru rugendo yari uguhura n'abaturage imbona nkubone, kumva ibibazo bibugarije binyuze mu biganiro n'ibibazo n'ibisubizo, kugira ngo hafatwe ingamba zihuriweho zo kubikemura. Banasabye urubyiruko kwinjira mu bushake mu ngabo za Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, ndetse ubwo no mu gitondo abaguverineri Bahati Musanga Erasto na Patrick Buso Bwangwi bari kumwe n'intumwa nyinshi zaturutse muri izo ntara zombi, bakoze inama yabo ya mbere mu mudugudu wa Shange uzwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubuhinzi uherereye mu misozi miremire ya Karehe. Mu butumwa bwabo abo ba guverineri basobanurira abaturage impamvu y'ubufatanye bwabo ndetse n'intego z'urwo rugendo, bashimangira ko bugamije gushimangira umutekano, ubumwe n'iterambere. Abaturage ba Shange bagaragaje ko bishimiye cyane kwakira abo bayobozi bombi icyarimwe. Benshi bavuga ko ari amateka ku gace kabo, banagaragaza icyizere ko ibibazo bafite bizashyirwa ku musozo bakabona ibisubizo, cyane cyane ibibazo bijyanye no gusana umuhanda uhuza ako karere n'utundi. Kale ndio inatutanisha Nord Kivu na Sud Kivu, na mimi na ndugu wangu wa Nord Kivu tunatumika pamoja, sababu tunataka tujenge nchi yetu pamoja kwa umoja na tulete maendeleo. Sisi chama tulikuja kuleta uongozi mpya, na tumeanzia kwa hizo province zetu mbili, Nord Kivu na Sud Kivu, na tutaanza kujenga hapa kwetu kwanza. Lakini mbele ya kuanza kuleta maendeleo, amani ndio ya muhimu, sababu hamwezi kujenga, hamwezi kuleta maendeleo kama hakuna amani. Najua amani ikuje, lazima kukuwe upendo katika wakaaji, sababu watu wanaleta amani ni waaskari, na sisi tuna lazima ya waaskari tulete amani. Tunaelewana? Ninajua kama Kale ni territoire moja imetusaidia sana. Vijana wengi tuko nao hapa waaskari ni watoto wa Kale, sababu walisimama wanasema atuitike tena kwetu, FDLR ianze kuja tena, iwe wa ndugu zetu, iwe baba zetu, wa mama zetu, ipore mali yao. Wakasimama, wakaenda mafunzo na wakarudi hivi, wanawaletea amani. Kama leo tunasimama hapa ni sababu hawa vijana wamesimama. Hawa vijana mnaona tuko nao hapa, wamesimama na wameleta amani. Lakini Kongo ni kubwa sana, na lazima tukuwe na watoto wengi, vijana wengi wakuje na sisi tuendelee pamoja, twende tugombee wengine na nchi
ingine ma territoire ambayo kungali hawa wa FDL hawa wa Nyatura. Na mimi najua katikati yenu kuna wengine wazazi watoto wao wako mpori. Hawa wazalendo wale ni watoto wetu. Tunasikilizana. Nataka mnisaidie. Mwambie hawa watoto wako mporini wakuje. Kama wanataka ingia jeshi, tutawaingiza jeshi. Jeshi letu tutawapatia nguo za kuvala, uniform, tutawapatia viatu, tutawapatia chakula. Na kwa sasa jeshi letu tunawapatia pesa, tunawapokeza. Imepita miezi 2 tunaanza kuwapatia pesa. Kila mwezi askari anapewa pesa. Yengine hapa mko na viongozi. Mnapasha jongelea viongozi wenye wako nabo mnawapatia habari, kwani tulete security kwetu. Nye contribution yenu ni mbili. Ya kwanza ni kuleta habari kwa wakati, muna contribute kuleta kwa ile amani. Tunasikilizana? Yengine nye wote mko hapa bandugu, tuko bandugu, lakini hizi mafamilia zenye ziko hapa hamukose babiana wenye wako mpori. Hamukose babiana wenye wako MFR, bandugu zenu wenye wako MFRDC. Batu wenye baliendaka munjia ya FRDC wala ya bazalendo walipotea njia. Bale batu baliendaka munjia yenye iko ndani shetani. Lakini batu wenye baliendaka munjia yenye iko ndani M23 balienda munjia yenye iko ndani Mungu. Tunaomba babiana, tunaomba bandugu zetu wenye wako mu bazalendo, tunaomba bandugu zetu wenye wako mu FRDC batoke ndani, bakuje tuungane, tugomboe nchi yetu, tujenge nchi yenye haina ndani ubaguzi wa ukabila. A changé, la population n'a pas caché la satisfaction. Pour de nombreux habitants, la présence simultanée des deux gouverneurs constitue un événement historique. Ils ont exprimé l'espoir de voir leurs principales préoccupations trouver des réponses, notamment la réhabilitation de la route desservant cette partie du territoire. Mara kwanza kuona wa guverneri wanafika Shanje imenifurahisha sana. Depuis nizaliwa njoo kuona guverneri ya Shanje. Mu maisha yangu mkuzaliwa kwangu njoo kuona ku guverneri. Tumeshangala jinsi wa guverneri wanafika huku, administrateur wanatuzulu kwa kawaida, na mabarabara zinapitika na mamutugari zinakuya, make tunafurahi. Nyuma yaho intumwa zerekeje Intumbi aho zakiriwe n'abaturage benshi bitabiriye ibiganiro mu mwuka mwiza. Ibibazo n'ibisubizo hagati y'abaturage n'abayobozi byabaye kimwe mu byaranze iyo nama. Urubyiruko rwitabye ubutumwa bwatanzwe aho bamwe batangaje ko biyemeje kwinjira mu bushake mu ngabo za ARC ndetse na AFC M23. Mbere yuko abo basore biyandikisha, Koloneli Salmana yafashe ijambo asobanurira impamvu zamuteye kuva mu ngabo za FARDC akinjira mu ngabo za ARC. Kwa FARDC na nikaona mambo sio shwari, hali sio shwari. Mimi kama kiongozi ndani ya FARDC nilikuwa brigade commander, lakini jamaa langu hawakuwa na amani yoyote. Hata mimi mwenyewe sikuweza kuwa ninaweza sema chochote. Wakiuliwa siwezi kusema, wakitatizika siwezi kunena lolote, hata wakakuwa wakimbizi siwezi kusema. Hasa nikaamua kujoin wenzetu ambao walikuwa side ya Chanzu, wakatutrain tena vizuri. Ukitoka kwa FARDC unakuja unapata mafunzo kwa M23. Na ndio maana tunaenda pamoja sasa nyumbani, na wazazi wanaanza rudia polepole katika manyumba zao. Ndio raha ya FARDC. Ukuna ongeza kitu kingine FARDC ni FARDC, yani FARDC wamekufa au hawako. Sasa ARC ndio sisi, Armée Révolutionnaire Congolaise. Wale wakuje na wanakuja, tunao ambao tunashika matekwa, tunao tunawafundisha. Wazalendo wanakuja, Maimai wanakuja, Nyatura wanakuja, tunawasitisi, tunaendelea kuwapatia moyo wakuja kwa wingi. Tutawapokea vizuri, tutawafundisha jeshi nzuri. Alafu tuendeleshe pamoja kujenga nchi yetu. Vijana ambao wangali katika maisha ya kiraia wa civilian, karibu kwao. Tutawafunza jeshi nzuri, jeshi ambayo ina discipline, alafu watakuwa katika makondisio za mzuri.
watapokea vizuri vile tunapokea, watalishwa vizuri, tutawavika vizuri. Karibuni kwao. Urugendo rwasojwe nimugoroba Iminova aho habereye indi nama rusange n'abaturage. Ubutumwa bwibanze kukubaka imibereho myiza ishingiye ku bumwe, kurwanya ivangura rishingiye ku moko, guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere. Mu ijambo rye risoza urwo rugendo, Guverineri Bahati Musanga Elasto yashimiye uburyo rwagenze neza, anasaba abaturage bo muri Karehe gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo amahoro arusheho gukomera kandi iterambere ry'intara rikomeze kugerwaho. Reka ngushimire cyane wo kurikira The Quick Times News, twizere kumeze neza cyane. Ubakanze subscribe, turagushimiye cyane. Wowe turayikana ikintu cyo giye nguyikande, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ubundi muhaye muronke kandi Imana ibane namwe.